Maldives Hajj Corporation ala taarif kurani muwazzafun scheme. Miskimaki Maldives Hajj Corporation ga faratun Hajj diyuma shawgwariwa wazifa ada kurumda farataka corporation ga member ekotuka registriwe mahu maha musarang unukurma fau mi corporation ga muwazzafeka namga huluwe account faisa jama kurma behe scheme. Miskim ga dashung muwazzafun registry kurmai faisa jama kurweni muwazzafik ga wazifa ada kurumganda office nota kumfuni mediverko. Hajj Corporation ga registry umang edi hushala form furiham kuroma fahu form ga bayan kurata kichaku office nota kumfunu medurko registration form Hajj Corporation funwene registration form ayaku fasate rufiya wure madunun arade jama kuramane muwazzafun musarang unukura fasa adadu kandalani komme muwazzafakues muwazzafun beenu magota nota ofihun kandala waki usulikke matin adi eki masmohoga musarang unikura adatu badalu kurum ikhtiyar muwazzafaka libigimbe hajja kandalifa aguge haidya fas insata nota evur matin fasa jama kurumun emme avha jagalibe aharike jaga kashawar wegendane miskim ga dashun jama kurwe fasa hajja nota umra dekama bes beenu kurvidane miskim ga dashun muwazzafunga mabafan adi ambidari nabes fasa adekum ikhtiyar muwazzafaka libigimbe Hajj Corporation ga website mobile application nota email medwerko muwazzafunga hajj account ga tafsil palalewene muwazzafaku office nota kumfuni wakivikam ga avias muwazzafage account baatalennuwane ehin office nota kumfunyakaku miskim kuriyakendum ikhtiyar muwazzafaka libigembe nota amilla fasa jama kurum ga ikhtiyar libigembe miskim ga dashun jama kurwe fasa Hajj Corporation ga faratun sharaiya huddakura investment ga invest kurwene adi mifada investment takon libe fadage nodiya fas ensata mi corporation ga member nga maduga pahalewene komme mahakwes office nota confident konfonwa liyekyontan Hajj Corporation libumun haiddo terega muwazzafun ga account Hajj Corporation ga holuvi fasa jama kurwene Miskim ga sabun hajjay umra ga alukama fasa dekuma ituru loifase kama libi hajjay umra ga alukama fasa rakka kuruma ituru hivvare libigindane adi mifada loifase package takai scheme ta taraf gen diumaki mi corporation emme bodu iskamadde kankan